خب سوال دیگر، یعجوج و معجوج انسانند؟ نویسنده است یا برادر، یعجوج و معجوج آیا اینا انسانند گفته است؟ اینجا در من درباره یعجوج و معجوج برای شما که از نشانه های قیامت این انا مقصد یعجوج و معجوج هم ای نسل بشره، آیا هم یا انسانن یا جینن، آیا همی چی مخلوقن یعجوج و معجوج؟ برادرها فراموش نکنین که در نشانه های آخر الزمان یعنی نشانه های قیامت نشانه های کبرا و صغرا داریم، نشانه های کلان قیامت و خرد قیامت. در نشانه های کلان قیامت انامین بیرون شدن یعجوج و معجوج است و در سوره انبیا آیت 96 و 97 شما اگر یگان تفسیر باشد یا یگان ترجمه باشد شما نگاه کنید درباره همین بیرون شدن یعجوج و معجوج هم آیت قرآن خبر میتید. برای همین این از امو جناب حضرت ذوالقرنین که وقتی که شما میدانید که بسیار یک سفر طولانی و تمام دنیا را مقصد حضرت ذوالقرنین برادرای عزیز سفر کردگی ای و چگونه ای که میگویند که همگی در دنیا 4 پادشاه گذشتگی که تمام دنیا را مقصد پادشاهی میکردند. 2 تاش مسلمان میگفتند، 2 تاش کافر ای. همون 2 تا مسلمانش یکی همین ذوالقرنین ای، دیگرش حضرت سلیمان ای. 2 تا او کافر پادشاهی که دنیا را پادشاهی کردن، یکتش بخت و نصر ای، یکتش نمرود ای. همین ذوالقرنین وقتی که در یکی از منطقه ها می رود، هر چی میگن در مسئله همون منطقهش میگن وقتی می رود مردم همونجا از یعجوج و معجوج اذیت اینها شکایت میکنن، میگن مقصد بسیار ما را دقت میتن، بسیار ما را غم میتن، عذاب من میتن. انا حضرت هم میگن که یک کاری کن که ما را از اذیت اینا خلاص کن. حضرت در حال مقصد تشکیل میکند، مردم جمع میکند و آتش می افروخن و بعد آهن آب میکنن، میس آب میکنن، دیوالی بگیم آهنی میکنن و این قوم یعجوج و معجوج در بین همین یک بین کوه پاره ده با همون دیوال های آهنی قطعی محکم میکنن و اینها تا روز قیامت برادرای عزیز در همون داخلن. زمانی که وقتی که قیامت که نزدیک شد، الله این دیوال مقصد با سوراخ کردن خود همین یعجوج و معجوج که سوراخش میکنن و از این داخل بیرون میشوند و یک زمانی را مقصد در بیرون میگذرانند که او زمانها علاکه حضرت عیسی علیه السلام علاکه در زمین ای وقتی برای نابود کردن دجال آمده بود علاکه در همین بیرون است که خدای مهربان خبر میده حضرت عیسی را که قوم بگیرین بالای کوی تور براین، زیرا که یک قوم بیرون شده است که مقصد بجز ذات الله هیچ قدرت اینها را پیش راهشون گرفته نمیتونن. برادرای عزیز یعنی چیزی نمیمونه میگه روی زمین ده که اینها نخرن، اینها مقصد همه آنچه که در روی زمین میخرن، حتی میگه دریا را میگه دم میکشن، حتی همون دریا میگه بعضی هاش میان میبینن میگه در اینجا دریا نبود، یعنی آبش دیگه خشک میشید است. همین قدر زیادن که عدد اینها را کسی بجز الله نمیدونه. بعداً برادران عزیز خدای مهربان کیر میره میگه می آفرد که همو کیرم
сабаби бигем аз байн бурдани яъҷуҷ ва маъҷуҷ мешавад. яъне дар худи вуҷуди онҳо бигем кирмҳоеро пайдо мекунад, мисли ҳамин вирусҳое ки баромаду мардума аксариятша нобуд кард, мисли ҳамин як кирмеро дар вуҷудаш пайдо мекунад ки ҳамун кирм сабаби нобуд шидани ҳамун яъҷуҷ ва маъҷуҷ мешаванд. вақте ки онҳоро ки ба ҳалокат мерасонад ҳамун кирмҳо, ҳазрати исо мегӯяд вақте поён мешаванд ҷои қадам мондан нест. яъне ҳамаи онҳо дар рӯи замин маргшон ки фаро расидааст дар рӯи замин партофтагианд ва рӯи замин мега бӯй бениҳоят як бӯи бад мекард. вақте як инсоне ҳайвоне ки мурд, хоҳӣ нахоҳӣ вай бӯй дорад. мега ҳамин замон буд ки ҳазрати исо дуо мекунад худованда ки мақсад ин ҳолат қатъи истодану зиндагӣ кардан ҳеҷ имкон надорад. худованд мега паррандаҳоеро равон мекунад ки гарданҳошон ранги гардани шутурай, бисёр паррандаҳои калон калон, мега бо ҳамун пойҳошон мега ҳар кадомаш нафареро мега аз ҳамин яъҷуҷ ва маъҷуҷ мебардорад ва ба ҷое мебарад ки ба ҷуз худо касе намедонад. яъне бародарони азиз, яъҷуҷ ва маъҷуҷа меган баъзеҳош гуфтанд қадҳои баланд доранд, баъзеҳо гуфтанд қадди паст дорад ва бисёр бадшакланд. ҳатто гӯшҳои калон калоне доранд ки чеҳраҳошонро мақсад ба ҳамун гӯшҳошон мепӯшонанд. халас худованд аз рӯи замин инҳоро мебардорад ба ҷое ки аллоҳ медонад ва 40 рӯз мега борон меборад ва худованд бар замин амр мекунад ки он чи аз баракоте ки дорӣ берун кун. ҳатто дар ин китоб омадааст ки мегӯяд дарахти анор мега як анореро берун мекунад, аноре меброяд ки як анора мега чанд нафар. бинед бародарои азиз, гуфта мешавад ки ва як гурӯҳе мега, дигар ададша намега, мега як гурӯҳе. аку гурӯҳ ҳама вақт аз 3 одам зиёд мешавад, мумкин 10 кас. ана мега як анора мега як гурӯҳ мехӯранд, ҳамаш сер мешаванд. як анор барои як гурӯҳ одам мега бас мешавад. ҳатто мега дар зери ҳамун пӯчоқе ки аз ҳамун анорай, ҳамин қадар пӯчоқш калон аст мега ки дар зериш мегам як гурӯҳ одам боз соягишон мекунад. яъне худованд аку мақсад баракотша метад. хеле ки гуфта будем ки омадани ҳазрати исо, омадани имом маҳдӣ ки чунон 7 сол ё 40 сол ки ман ира дар пештара барои шумо гуфта будам, ана чунон баракоте мешавад ки як гов ширш барои як қишлоқ басай. ҳамчунон як анора як гурӯҳ одам мехӯранд, дар соягӣ пӯчоқш воместанд. яъне худованд бисёр як баракоти зиёдеро баъд пайдо мекунад. акинҷа як чизи дигар аст. оё ино аз кадом қавманд? ин қавми яъҷуҷ ва маъҷуҷам баъди куштани даҷҷол меброянд. даҷҷола ки ҳазрати исо кушт, баъд ин қавм мақсад берун мешавад. мегӯянд ки ана ҳазрати нӯҳ мега 4 фарзанд дошт. номҳои ҳом, сом, ём, ёфис. 4 фарзанд. ҳом, сом, ём, ёфис. ём ки ҳамон канъон бошад ки дар тӯфон ғарқ шуду ғарқ шуд. ака ҳамун ёмш мегӯяд ҳамун канъонай. шумо медонед ки канъон, бародарои азиз, нофармонӣ кард, сухани падара қабул накард ва аз дунё бедин гузашт. ана ки мегӯяд ин 3 фарзанди дигаш ки ба номи ана
حام و سام و یافیس بچه حضرت نوح هستن یا بچه حضرت نوح علیه السلام. یعنی دنیا میگه از همین سه فرزند نوح تمام همین قبیله های دنیا میگه ای نسل همین سه نفرن. بعد اینجا دا میاره میگه که از حضرت سام عرب، فارس، رومی ها با وجود آمدن. عرب ها و فارس ها و رومی ها میگه ای فرزندای حضرت سامن. از یافیس فرزند دیگرش، از یافیس ترک ها و یعجوج و معجوج ببینین پدیدار شدن. یعجوج و معجوج و ترک تبارها، از آن جمله این خیتایی ها همیا از جانبی میگه کی هستن؟ میگه از جانب یافیس بچه حضرت نوح. یعنی معجوج، یعجوج و معجوج یه هم انسان بدهن، نه یه هم نسلی بشرن، ای فرزندای یافیسن. و از حامش بچه دیگریش مصری ها، سودانی ها، اینها میگه مقصد چیکار کردن؟ اینها با وجود آمدن. خلاص همین دنیا را برادر عزیز نسل های پیدا شدهش میگه از حساب چی بدهن؟ از حساب همین سه فرزند، یعنی از یافیس همین ترک تبارها و یعجوج و معجوج ای نسل همین بچه حضرت نوح هستند.